Biratangaje kandi biranasekeje, ariko bikaba binababaje ku rundi ruhande. Wakibaza ngo ruswa iryoha bingana gute ikanatera umurengo bingana gute, ku buryo uwayiriye akoresha umutungo nk'awutoraguye kweri. Yitwa Al-Abbas. Yaramusebye ageze naho yiyambarira amasutiye n'amakariso, byose bikozwe muri zahabu, kugeza no ku bikoresho yifashisha yikinisha bizwi nka sex toys, dildo n'andi mazina wabyita bitewe nuko bizi, byose bikoze muri zahabu. Kandi mbere yuko izuba risasa kuwa 30 Kamena umwaka wa 2026, ubwo none turimo, imodoka zidasanzwe z'ingabo zatangiye kwinjira muri green zone, agace karinzwe cyane muri Baghdad, gatuyemo abayobozi bakomeye b'iki gihugu, karinzwe n'inkuta za beto n'insinga z'amahwa. Aha ni muri Iraq ndi kukubwira. Icyo gitondo ntabwo bari bagiye guhiga abarwanyi b'imitwe y'iterabwoba, bari bagiye guta muri yombi abagize inteko nshinga amategeko. Iyi ni inkuru ya kimwe mu bikorwa bikomeye byo kurwanya ruswa byabaye mu mateka y'isi, ndetse na Iraq byifashishije abayobozi benshi ba leta. Kandi uko izina rimwe Al-Abbas ryaje kuba ikimenya bose cy'iyo dosiye, yavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga no ku isi hose kubamenye iyi nkuru. Kugira ngo dusobanukirwe neza icyabaye kuri Al-Abbas, tugomba kubanza kumenya umuntu watangije iki gikorwa gikomeye cyo kurwanya ruswa kuri uru rwego. Nta wundi ni minisitiri w'intebe mushya wa Iraq, yitwa Ali Al-Zaid. Ali Al-Zaid yari amaze igihe gito arahiriye kuyobora iki gihugu. Nyuma y'igihe gito cyane atangiye inshingano ze, yahise atangira gahunda nini yo kurwanya ruswa yivuye inyuma, ariko ntiyigeze akoresha polisi isanzwe nk'uko benshi tubimenyereye. Yahisemo gukoresha umutwe wihariye ushinzwe kurwanya iterabwoba muri iki gihugu cya Iraq. Iki cyemezo cyahise gituma benshi bibaza impamvu, ese kuki umutwe usanzwe ugenewe guhangana n'iterabwoba ari wo woherezwa gufata abanyapolitike? Ku basesenguzi byasobanuraga ko hari abagamijwe bari bafite ubudahangarwa n'imbaraga ku buryo inzego zisanzwe z'ubutabera zashoboraga kutabageraho. Ibikorwa byo guta muri yombi byatangiye muri Green Zone, agace karinzwe cyane gatuyemo benshi mu bayobozi bakomeye ndetse n'abandi bantu b'ibihanganye baba muri Iraq. Nyuma yaho ibyo bikorwa byakwirakwiye mu nkengero za Baghdad, bigera no mu zindi ntara z'igihugu, ndetse birarenga bigera no mu karere ka Kurdistan mu majyaruguru ya Iraq. Kugeza kwa 30 Kamena nibura abantu 67 bari bamaze gutabwa muri yombi. Ibitangazamakuru byo muri Iraq byatangaje ko umubare washoboraga no kurenga 200, bitewe nuko iperereza ryari rigikomeje. Kugeza na n'ubu ngubu kandi iyi gahunda irakomeje. Ikigo cya leta gishinzwe amakuru muri Iraq cyatangaje ko amazina y'abafashwe ari aba bakurikira. Hafi ya bose nabagize inteko nshinga amategeko, harimo uwitwa Ziad Al-Janabi, Bahar Al-Nur, Muhammad Al-Kalbuli, Al-Nasif, Muhammad Jamil Al-Mayahi, Hassan Al-Kahafi, Abdul Rahman Al-Zawad, Mudal Al-Kalawi, Muhammad Falman Al-Jabul, Musha Al-Kwasi, ndetse n'undi muntu wari umaze kumenyekana cyane muri iki kibazo ari we Al-Abbas, ari nawe iyi nkuru ishingiyeho. Uyu mugore w'ikizungerezi yamenyekanye cyane mu minsi yatambutse ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ibi byakurikiye iryo perereza ndetse n'uwo mukwabo wabaye kwa 30 Kamena 2026, ariko urutonde rwagarukiye ku bagize inteko nshinga amategeko gusa. Harimo kandi Abbas Al-Sudani, murumuna wa minisitiri w'intebe wabanje, bivuze ko Al-Zaid yasimbuye, yahise ata muri yombi murumuna we. Harimo kandi n'uwayoze ayobora ibiro bya minisitiri w'intebe, harimo na minisitiri w'intebe wungirije, harimo na minisitiri wungirije wa peteroli wari usanzwe ufatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika. Abayobozi bakuru muri minisiteri z'amashanyarazi na peteroli bo mu ntara za Krikul, Nineve na Hadita nabo bari mu bafashwe. Icyatumye iki gikorwa gitangaza benshi si ubwinshi bw'abafashwe gusa, nuko cyakozwe ku banyapolitike baturukaga mu mpande zose za politiki ya Iraq ndetse no mu mashyaka yose, kuko nko mu bafashwe harimo abo mu mashyaka y'abasuni n'abashiya. Urumva impande zose zagezweho. Ibi byatumye benshi batangira kubona ko iki atari igikorwa cyo kwibasira idini cyangwa itsinda rimwe rya politike, ahubwo bamwe mu basesenguzi babibonaga nk'uburyo minisitiri w'intebe mushya Al-Zaid yashakaga kugaragaza ko ari we ufite ijambo rya nyuma mu bayobozi bukuru bw'igihugu, mbere yo guhanga n'ibibazo bikomeye byari bikirimo, cyane cyane iby'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na Iran ikorera imbere muri Iraq. Ikintu cya mbere yashyizeho imbaraga yamanje kurwanya ruswa yazonze iki gihugu. Ariko se ubundi ninde uyu mugore wari ugiye kuba isura y'isi yose dosiye yavugishije Iraq n'isi yose ku mbuga nkoranyambaga? Muhammad Salih Hassan Al-Abbas niko yitwa. Yavutse mu mwaka w'1986, yize amashuri kugeza abonye impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD. Nyuma yinjira muri politiki, atorerwa bwa mbere kuba umwe mu bagize inteko nshinga amategeko ya Iraq, ahagarara intara ya Salah al-Din.
imwe mu ntara ziherereye mu majyaruguru ya Baghdad, yatsindiwe umwanya nyuma yo kubona amajwi 2699 mu matora. Intara ya Salah al-Din ni imwe mu ntara zifite amateka akomeye muri Iraq. Ni agace gatuwe n'amatsinda atandukanye y'abaturage kandi kagiye kagirwamo amakimbirane ya politiki n'umutekano muke mu bihe bitandukanye. Al-Abbas yari umwe mu banyapolitike bakomeye mu ihuriro rya politiki yari riyobowe na Mutana al-Salahi. Uyu Samalai nawe yari mu bantu mbere bagaragaye ku rutonde rw'abari bagiye gutabwa muri yombi. Yari ayoboye iyitwa AZM Alliance, imwe mu mahuriro akomeye y'amashyaka y'abasuni muri Iraq. Mu mirimo ye nk'umudepite, Al-Abbas yakundaga kwibanda ku iterambere ry'abaturage, ibikorwa remezo, serivisi za leta n'imishinga y'amajyambere. Iyi mirimo yasabaga gukorana n'abashoramari cyane ba rwiyemezamirimo, abayobozi b'inzego za leta ndetse no gukurikirana ikoreshwa ry'ingengo y'imari ya leta. Niyo mpamvu imyanya nk'iyi ikunda gukurikiranwa cyane n'inzego zirwanya ruswa, kuko ariho ububasha bwa politiki buhurira n'amafaranga ya rubanda. Aha rero byahuye n'umugore uzi kurya amafaranga. Mbere ya Kamena 2026 izina rya Al-Abbas ntiryari rizwi pe cyane, yewe no ku rwego rw'igihugu ntabwo ryari rizwi. Yarazwi nk'umuntu w'umumember of parliament usanzwe, ariko mu minsi mike gusa ryaje kuba rimwe mu mazina yashakishwe cyane kuri internet no ku mbuga nkoranyambaga kurusha hafi abanyapolitike bose bo muri Iraq. Kandi impamvu yabyo niyo turi kurebera hamwe. Aha niho inkuru ifata indi ntera kandi itari yitezwe. Al-Abbas ntiyafatiwe i Baghdad aho iki gikorwa cye cyatangiriye. Yafatiwe ahitwa Erbil, umurwa mukuru w'agace ka Kurdistan muri Iraq, kari mu birometero hafi 350 uvuye Baghdad, nk'uko ibitangazamakuru byo muri Kurdistan byabitangaje. Ku mugoroba ku cyumweru saa 2 z'ijoro, inzego z'umutekano muri Kurdistan zafashe Al-Abbas, byabikoze zisubiza ubusabe bwatanzwe na guverinoma nkuru ya Iraq hamwe na komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa muri iki gihugu. Ntiyari wenyine muri icyo gikorwa, hafashwe n'undi mudepite witwa Ziad al-Janabi ndetse n'uwahoze ari guverineri w'intara ya Wast yitwa Muhammad Ali Mayani. Nyuma yo kurangiza ibisabwa n'amategeko, abo bose bashyikirijwe inzego z'umutekano za guverinoma ya Iraq. Ibi byerekanye ko iki atari igikorwa cyakorewe abantu hamwe gusa, cyari igikorwa cyateguwe neza gusa ubufatanye hagati ya guverinoma nkuru ya Iraq n'ubuyobozi bwa Kurdistan, nubwo impande zombi atajya ahora yumvikana kuri buri bibazo kuko rimwe na rimwe basubiranamo kenshi. Ariko icyatumye iyi nkuru ku isi yose ifatwa rya Al-Abbas gusa, ahubwo ni byatangajwe ko byabonetse mu isako ry'umutungo bivuga ko wari ufitanye isano nawe na Baghdad. Nawe i Baghdad habonetse arenga miliyoni 57 z'amadolari y'Amerika mu nzu iwe cash. Haboneka ibiro 27 bya zahabu mu rugo iwe, ariko kandi haboneka amakariso yo mu bwoko butandukanye n'amasting akoze muri zahabu. Yewe haboneka n'amasutiye yo mu bwoko butandukanye nayo akoze muri zahabu, meza cyane abonerana, ndetse rwose ubona ko nyine ari ay'umuntu w'igitangaza. Amasaha ya zahabu, ibikomo bya zahabu, amaherena ya zahabu, amashanete ya zahabu, ibintu byose byiwe byari byugarijwe na zahabu. Inzu ye ni gold. Ntibyarenze ibyo rero, basanze ari umugore wabaswe no kwikinisha ku buryo afite amoko atandukanye y'ibikoresho bikoreshwa byikinishwa bikoze mu bitsina gabo. Ku batabizi neza yenda ku batari kubyumva neza, bazita sex toys cyangwa dildo. Impande zose z'ibitsina gabo yarabikoresheje, arabibazisha muri zahabu, rwose aragenda arabidepa mu nzu iwe, arabikwirakwiza. Izi ntuza ziwe rero nazo ziri mu byaranze amashusho y'ibi bintu. Ibitangazamakuru byinshi byatangaje ko mu isako ryabaye kwa 30 Kamena abashinzwe iperereza basanze hafi miliyoni 57 z'amadolari y'Amerika y'amafaranga ndetse na kilogramu 27 za zahabu ndetse n'ibyo nakubwiye haruguru. Iyo mibare rero harabura kwemezwa n'urukiko, yabiri mu ifatwa ry'umutungo rinini cyane ryageze ribaho mu mateka y'isi ajyanye na ruswa ndetse na Iraq. Nyuma yaho hakwirakwiye indi nkuru yavuzwe cyane kurushaho, kabashinzwe iperereza basanze ibintu byinshi bya zahabu muri iyi nzu, ku buryo na toilette yicaraho yo mu nzu ntayikoze muri zahabu. Gusa nanone aha niho tugomba gutandukanya amakuru yemejwe n'amakuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Nta rwego rwa leta na rimwe rwa Iraq rwigeze rwemeza ku mugaragaro aya makuru, ahubwo abagenzura ukuri kw'amakuru nabo bavuze ko ibimenyetso byose bitarashyirwa hanze n'urukiko. Hari n'ibitangazamakuru byavuze ko ayo makuru ashobora kuba yaritiranyijwe n'iperereza ryakorewe undi mudepite witwa Ali Nasif, nawe wabaswe n'ibi bintu. Bavuga ko umutungo we habonetse amafaranga na zahabu mu yindi dosiye itandukanye n'iyi ngiyi tuzakoraho nyuma y'iyi. Ibi ni bimwe mu bikunze kubaho mu nkuru za ruswa. Amakuru akomeye kandi y'ukuri ashobora gusunikwa ku ruhande n'andi makuru adafitiwe gihamya, ariko agakwirakwira vuba kubera ko ashimisha abantu kuyasangiza abandi. Gusa nanone urubanza rwa Al-Abbas si rwo rwonyine rwagaragayemo umutungo munini, kuko nta nubwo rwajya agaragara.
mu gikorwa cyose abayobozi batangaje ko hafashwe amafaranga yarenga miliyoni 85 z'amadolari y'Amerika, akaba miliyari nyinshi z'amadini ya Iraq, amafaranga akoreshwa muri Iraq, ndetse n'amafaranga y'amahanga, zahabu ndetse no mu ngo z'abakekwa habonekamo ibintu by'agaciro birimo n'ibiraro byuzuye amafarashi. Ndavuga ibiraro. Mu gihe iyi documentaire irimo irakorwa, Al-Abbas ntabwo arakatirwa n'urukiko, arafunzwe mu gihe iperereza gikomeje, kimwe n'abandi bayobozi benshi bafashwe muri iki gikorwa. Minisitiri w'Intebe Al-Zaid yatangaje ko gahunda yo kurwanya ruswa izakomeza nta gusubira inyuma. Yavuze ko kandi hashobora gufatwa n'abandi bantu benshi mu minsi iri imbere, ku buryo tuzabona ubwambure bw'abantu benshi bo muri iki gihugu cya Iraq, kuko ni igihugu cyasubiye inyuma mu iterambere ku rwego rugaragarira isi yose, ariko ikibazo gikomeye kiracyahari. Hategereje kwibazwa niba abo bose bazagizwe imbere y'urukiko. Mu mateka ya Iraq habayeho amaperereza menshi akomeye ya ruswa, ariko amenshi yarangije atageze mu rubanza cyangwa adatanze imyanzuro ya nyuma. Niyo mpamvu abasesenguzi bavuga ko hakiri kare kumenya uko iyi dosiye izarangira. Icyo tuzi kugeza ubu ni iki: umudepite wari ku mirimo yatawe muri yombi mu gikorwa cyateguye hagati y'inzego zitandukanye z'umutekano. Umutungo uvuga wari ufitanye isano nawe warasatswe, kandi iperereza rivuga ko habonetse ibitangaje byinshi, ariko niba ari umwere cyangwa umunyacyaha ibyo bizagezwaho n'iperereza n'inkiko. Al-Abbas yari izina rimwe gusa mu mazina menshi yafashwe muri iki gikorwa. Ibikorwa byo guta muri yombi byageze ku badepite, abaminisitiri, ba guverineri n'abafitanye isano n'abayobozi bakomeye ba leta. Kandi igihe inkuru yandikorwa, iperereza ryari gikomeje. Icyatangiriye mu gitondo cya kare muri Green Zone cyabaye imwe mu nkuru zikomeye zavuzwe cyane ku isi muri iyi minsi, ariko kugeza ubu nta rubanza ruratangira, nta mwanzuro wa nyuma urafatwa, kandi umubare nyawo zagezwa imbere y'ubutabera uracyategerejwe. Iyi nkuru iracyakomeza, mbaye nkushimiye mu gihe iri perereza gikomeje. Iyi ni Rwanda Insp Ep15, ikindi bintu Rwanda rw'ejo nk'ibisanzwe. Kora subscribe niba ukunda inkuru tukugezeho, muri comment tubaze ikindi kintu ushaka ko twakugezaho. Twe niko kazi twahisemo. Imana y'u Rwanda ibarinde.